Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada ako ng kalbini. At tuyan ti pagpagatang yung asukar. Pimudot mat siguro ti kape angkal. Isumot lagayam saan asumungbat. Bisi mat gayam. Asino man nga tati sirsiripan na ititawa aya. Kunaklakit din no asino ti sirsiripan mititawa angkal puldo. Ninanahilina mat gayam. Ay nawaw. Itay kapay kadiditakan akan. Itay pay angkal. Itay pay asauak asao. Hindi nakmat pagan ano. Okay lang angkal. Maawatak mait. Ay kwa. Awan ti kayat asawan ti nakitam kaanakan. Sipsiputak laang no lumabas ni kumparek. Si kakit di mait. Idi pa yung makadlawa ka angkal. Agpuno kayo man kanyak. Adda ka di ti panaggusto yung kinanana Helena. Ibaga yung aminin ti marikrik na yo Di kay madanagan. Tano bilang man tadda ti panaggusto yung kinana Helena. Awan mo't ti sabit. Tabalo mo't jay tawang kal. Kunakit din no nagrubuat ka nang kal. Mabitlaeng Wino? Orayan nyo lang arumwar ni Nana Helena. Takayat yu ti agpapansin ken ko ana. Itaman pa'y asan anasapa anagsagat. Saan pa'y siguro anakaring Madamdaman tong arumwarak. Isusamot ng jari warangkal. Panagkunakit agsibogan iti masitas da. Kita akman. Nalawa mo't titawangkal. Siripin nyo latta Ay, iso nga agpaisaw. Ay nawaw. Uray adayokot. Napintas latta. Italaang man na napansin nyo ti kinapintas ni Nana Helena. Kit no nabayag mo't tinakaruba tayo ida. Idi pa'y nga da panaggusto ken kuana. Silent lang to Uncle mo, Bine. Sige, rumwara kaon. Ay katlalaingam nga min tagpapansin ken Nana Helena, Uncle. Good morning, Miss Beautiful. Bigbigatan anapudot ti ulom. Puno mati bagbagak. Napintas kalatamay nga aging gaita. No lumabas ka laeng. Saan mo't amasapol nga agpapansin ka? Si kakit di may agpatuloy ang ngarudain. At dalaang timapan ko gatangan di tatersina ni Puring. Saan ko mo't adamdamagan no sa dino ti papanam? Ay, saan aya? Nupay kasta, kaya't ko laeng ipakaamukin ka. Awan ka din ti pagatang mo, Bini kanakan. Ay nawaw, kaya't yu samat ti agsubli-subli ti tersin, Uncle. Ibagam kit day no at dapay pagatang mo, tasya kun ti mapan. Kat no kagap-gapo yu lang iti tersina ni Nana Puring itay, Uncle. Ay kat, anusan man ng timapan no aday pagatang mau. Kaya't yu lang ngamin ti agpapansin kahit. Di nakmut ngamin pansinan. Amangan no nauman, Uncle. Itay pa'y ngaglinabas kayo ti paraangan da. Kasano ngamin ti agarumaya.
Jak amo tajak mo't pinadas angkal. Diskartyan nyo latan angkal. No ikak nga tayo timula ka masitas. Ay wan, adumit timula mamasitas angkal. Pilyum tayo kapipintasan, taiso ti itid mo kinkwana. Si kamanen, ay makadlawa kun Puldo. Itay pa'y alumanabas ka iti paraangan mi. Kaya't kulaeng nga itid dayto ikan ka. Sa anak mo't adumaw dawat iti masetas mo. Kaya't kalaeng nga ikan, tapno adda ti may nayon iti koleksyon mo. Ken tapno tunggal ag sibug ka iti masitas mo, ket malagipnak. Anya ti kunam. Tikunak, rare daytoy amasitas. En pagatang ko iti kanakak. Sigurado ka magustuam daytoy. Kitaam ngamin Saan ko nga awaten dayta amasetas? Amangan no adda pa'y ti urayim akasukat na. Narigatan. Saan mo't kit day? Sana nga uray iti kasukat na. Ibatik dito asidagtigit yo Di mo liwayan asibugan. Tapno saan amatay? Kumusta nga Uncle? Anya tinagsaritaan nyo kinana Helena? Naibagam ka din ti marikrik na mangkal? Saan pa'y kaanakan? Napudot mo't ngamin ti ulo na. Anya? Apay ka no? Jakman amaw. Agungungat kit din. Kit awan mo tinaramid kaw. Ti masitas ngay nga intedyo kenkwana. Inbatik iti paraangan da. Talo day jay. I love you. Ti kayat nasawain. Agasam ngay. Talo pa'y gayam ti inted mo angkal. Bareng magustuhan na Sigurado day tangkal. Nagpipintas dagiti mulay o masitas. Di nakit din magustuhan. Ano sa nyo latangkal? Normal lang siguro ka dagiti babae ti kasta. Kung naklakit din tapison na kitay. Naimbaglaang na. Tapi nagsasawan naklaang. Makapasurunday jay Apoldo. Ay nawaw, anya tinaramid na ay adiyo na gustuhan nanang. Laklakayan apapansin. Anya? Itay pa'y alumanabas iti paraangan tayo. Maumuma akon. Ni nanang man. Naira na laang man siguro Naira na. Inggagara nakit di Iti anya ko maaga pong aramidan ni Tata Puldo ti kastangay nanang. Anya ngay damu tayo. Amangan mo't no at dadakas apanggap jay tao. Kumkumpurmi kayo mat nanang. Nakitak nga inikan na kayo iti masetas itay. Ngamda kayo paikit din ti makaungat. Ik-ikan nyo laang ngamin iti dakas akay papanan ti kinaimbag dya tao. Adda istorya ken ka manang Charis. Amom ka de. Adda kursonada ti baak nga angkel kaw. Ni Nana Helena. Sino nga uncle mo? Ni Tata Puldo? Wen manang. Nabayag kanukat nga dati panaggusto na kininanang mo manang. Di na laang ngamin may baga. Isumat lagayam ako na ni nanang apapansin. Lumanabas ka no ngamin hidya paraangan me. Kursonada na talaga ni Nana Helena manang. Manu atawan matan tinapalabas sipod pimusay ni tatang. No siyak lang. Saan mat siguro adakas no agayat manan ni nanang. Hay nawaw. Okay lang kada kayo no agdato ni Uncle Puldo ken Nana Helena. Ay wan no magustuhan lakat din ni nanang ni uncle mo. Sigurado amaragsakan ni Uncle Puldo. No kwa? Nangagkaw asyak tinagsaritaan nyo itay iti dayjay abeni. Charis. Adda ka numat palang gusto ni Tata Puldo kan kananang. Anya, ni Puldo.
Tibaak, akaaruba tayo? Wan nanang, balo kayo. Baak mat ni Tata Puldo. Sana kas kuha na ti type ko anya. Gwapo mat ni Tata Puldo Nagagat kan nasaya at atao. Kas matlaang kanday di tatang. Ay, saan abaak ti kayat ko? Apay adiyo kayat ti baak nanang. Basta, di mon saludsudan no apay. Ni nanang mat. Di kay kat di maragsakan. Ta iti kasta nga idadyo at dapay ag gusto kada kayo. Bain ti atawanan ti napalabas sipud pimusay ni tatang nanang. Saan adakes ti agayat manen. No ni Puldo matla ang abaak, ay uray saanen. Guwapo, ang saan apasok iti standard ko. Anya? Naistorya kanyak ni Charis. Akursunada nakakano ni Paripol daw Mari Helena. Ay, day tangarot ti pakasurunak, Mari Gracia. Ay nawaw. Ay apay ngay maray. Balo ka. Ni Paripol daw. Baak mag. Perfect match kayo no kwa maray. Ay, kumaa. Ang jack kaya ti makiasawa iti baak. Apay maray. Ay na, Mari Gracia. Jack kaya ti makiasawa iti awan ti experience na. Mga no siyak tupay ti mabanog. Lawlawag man maray. Awan ti experience na no may papaniti anya maray. Kasanon, no di nantukit din ang muti araramidan na. Kas kumay ti agluto, aglaba, agtimpla iti kape, ken daduma pay, mare. Kasta maray. Lawlawag am tanay. Sa bali mo ti mapanunot ko. Naluto ka din ti tinula. Bini ka na kan. Itay payasang kadamag yu angkal. Apay aya. Padigwak ko ma. Dahilina. Ay, unngag paisaw. Ang mga numay ayo tirik nana. Numakita na seryoso ka angkal. Mabalin ka di nga irwar ko to'y kagat-gatang mo amalukong ka na kan. Isukumati pangikargaak ititid ko at tinula. Tapno, presentable. Sige laang, siguraduhin nyo laang agsubli day ta malukong angkal. Uwing ka day kaanakan, di ka madanagan. Alang marudin ti malukong, takargaan tangkal. Mabalinan sa amot day tao Apay adi yung sibsibugan ti masetas nga inted ni Tata Puldo kada kayo nanang. Pagandano kumangay dagita, isublimman ket di ken kuana. Ay nawaw, sayang day dyan nanang. Sapay talo apaso ti inted na. Amuyo ka day no anya ti kayat asawan day dyan nanang. Ay, jak amuken ka, Charis. Sigurado ak nga, I love you ti kayat asawan ti talo apaso nanang. Yahoo! Tao po! Ha? Ni Tata Puldo matiagpukpukaw. Ay, mapan mo man kitaan, nuan niya ti ibagaday taalakay. Si kalatan ananang, tapno makapagsarita kayo pa'y. Ay, awanin ti rumbang nga pagsaritaan me. Ay, ni nanang mat. Masapul ang mapilpilit. Anya ti masapul mo, Tata Puldo? Umay kay ko mapadigwan, Chares. Nagluto ngamin ti kaanakak iti tinola. Ay, agyaman naklaunay tata. Yakmat makita ni Nanang Mau. Ay, ada iti kusina, Tata. Madamang agkap-kape. Sumrag kayo pa'y Saanan, abangan no, ikamat na ti kutsilyaw. Da kayo kit dimot, Tata. Istay lang ni Nanang Dayjay. No maalayo ti kilitina, mayaten, Uncle.
Makaungot mo't ngamin kanyak. Style na lang dayjay tata kunakmet. No ituloy yo day tangar aramidan yo. Masigurado ama gustuhan na kay tumat laeng ni nanang. Charis, anya man na day ta intati ka aruba. Tinola nanang. Mala, agtugaw kayon. Taramanan tayo no naimas matlaeng. Ay saanan, agsidaak latan iti asin. Kas makita mo't nanang. Aramidan ni Tata Puldo amin akabailan na tapno laeng mapansin yo. Saan nga rod abaak ti kayat ko? Apay ngamin adiyo kayat tibaak nanang. Narigat ti makiasawa iti awan experience na. Anya? Anya ti kunam nanang? Narigat ti makiasawa iti? Ay, sabali man ngamin ti pampanunutam. Ay, agpada kayo ka ni Mari Gracia. Lawlawag ngamin nanang. Kasla damo ngamin daduma kayat mo asawan. Kasano no di na mo ti araramidan na. Di syakto ti agparikot. Awan mo tidakas na no ikam iti gundaway nanang. Uray baak wano awan pa'y ti experience jay tao. Mabalin nyo pa'y mga isuro nanang. Isuro yun to akan kwa na dagiti rumbang nga aramidan na. Na, sabali ti isam mo Ti kayat ko asawan, isuro yo dagiti rumbang nga aramidan na nanang. Kas kumay ti agluto, aglaba, kanda dumapay. At least jabaak. Mabalin nyo pa'y amay suro, nanang. Chocolate para ken ka, Helena. Sana ko naging matang iti sabong. Tadumet ti masitas may. Isuntulat ta, tited ko ken ka. Okay laang matkanyak, Puldo. Sige, agtugaw ka pa'y Agyaman na, Helena. Itaman pa ya saan na napudot ti ulom kanyak. Husto mo't ni Charis nga anak ko. Saan adakes no padasen ta, Puldo. Panagkunakat adamot ten panaggustokan ka. Pudno? Ay panagkunam ka di kat ululbudan ka. Jak pulusin pagaro pa mapasamak dayta, Helena. Kasla kagurguran ak unay ngamin ide. Uray siyak, jak kayat tibaak. Agam, anya ngay ita. Di ka madanagan. Amok mati agluto. Aglaba ken agdalos. No adanto ti pagkuranga ket isuro naktulat taa. Willing to learn mat da tao. Ada ka din ni Tata Puldo dito manang Charis? Shh! Tanggiwat mo, Benny. Saan nga na nagpakada kanyak manang? Itay pa sa pulag. Tamangan kami kuma. Katno itay pa'y ngagsarsarita da kanina ng ija kusina. Dito ilang gayam tinapanan na. Kunaklakit di ano sa dino tinagturungan na. Nasaya at damutin ka ni nanang. Nasaya at ti panakisarita ni nanang kenkwana. Saanan akas idi akas laagung unget akanayon. Nasaya at mo't nga rod ano kastamanang. Sigurado ang maragsakan ni Uncle. Tapinansin mo't ni Nana Helena. Ay nawaw, si kamot gayam bine kanakan. Anyatir aramidem ditoy. Ay nangkel, itay payasap sapulan ka. Di kamot ngamin nagpakada kanyak. Ay, wen ngagpaisaw. Nalipatak mutan kanakan. Nagdardarasak ngamin nga imay. Namuyo lang angkal. Nagdanaga kiti kastaunay. Ay na, pasensyaam ka din ni uncle mo, Benny. Ay, di bali. Tawan mo tinakas ana pasama kon kuhana. Wan nga rod, Benny. Nalipatan na lang siguro mo tinagpakadakan ka.
Ala, wanan maawatan ka nangkal. Maala, mangan tayo pa nga rod. Nakaidasara kun iti pangaldawan tayo. Nakaluto akmat iti kanan ming kinangkal, manang charis. Pangrabian yun tulatan at inlutom. Adumat to inlutok akanan tayo. Sa kamin tumat makipangan kada kayo no kasano. Ay, nawaw! Kasta at talaga ni Ayat, narigat amalapdan, anyaman ti edad kan sitwasyon mo, no makita mo't adesidido jay tao, sigurado a maayayo kanto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.